Ćao, Mati! Dobrodošla u moje dvorište. Došla sam do zaključka da mome telu s ovoliko godina kad ne treniram ništa nedjelju dana, kad se ne istražem, što mi se mozak zakrči, što mi se sve drugo zakrči, ne mogu zamisliti što se tebi dešava sa tvojim kostima, tako da sam odlučila ti napravim jedan mali yoga video, ovaj put za gornji deo tela. Ako budem inspirisana, možda odem i dole i terat ću te da ga radiš jednom nedeljno bar. Zato što tako treba. Zato što ćeš uskoro da živiš pod mojim krovom. Dobro. Ok, valjda je dobro. Dobro. Pa da počnemo. Šta ti treba? Treba da obučeš nešto što ti je udobno. Treba ti prostirka na kojoj ćeš da radiš. Ja sam zapalila ovaj miriševi štapić ti kako hoćeš. I ja bih rekla jastuk. I ako imaš neko mekano jastuče za kolena i za laktove, mislim da bi ti to dobro došlo. Ja koristim ovo maramče i običnu prostirku. Pa dobro. Tu mi je i pas, možda nekad uđe u kadru. Da počnemo, rekla bih ti da sedneš ili ovako, ili u turski sed, ili kako god ti odgovara, tako ti kičma bude prava. Znači, nađi položaj za sebe. I što god budem pokazivala, ću da imam tebe na umu, ali ako bude previše, daću alternativu da možeš da se zadržiš na nekoj drugoj tački. Ajde da sednemo i da se uzemljimo prvo. Razmakni guzove, nađi udobnost pod kičmom. I prvo izbaci sav štrokao vazduh iz sebe. Sve što se danas desilo, sve što se jučer, sve što se ikada desilo. Izbaci iz sebe. I udahni svež, novi vazduh. Vodi računa da ti ramena ostanu dole, nemoj da ih podižeš, nego pusti da sve uđe u stomak. Osjeti kako ti se kroz glavu, kroz kičmu, kroz dupe, kao da puštaš korenje duboko u zemlju. A onda možeš da ideš i u obrnutu dimenziju. I kako ti se odavde kruna raste i povezujete sa zvijezdom, sa svemirom. Zamišljaj tu osobu koja prolazi kroz tebe. Ništa nije važno, osim ovog trenutka. Mislim se makljavi neke životinje. Dobro, kad smo se uzemljile, ajde da krenemo sa vratom. Znači prvo par puta izaš. Ovako, polukrug. I onda ćemo da uzmemo ruku, stavimo je ovdje i polako da izdignemo vrat. Nemoj mnogo da vučeš, vodi računa da su ti ramena dole, guzica uzemljena. I ako ti je to lagano, spusti ruku dole, suprotnu ruku i malo je vozdigni ovako. Osjeti kako ti se isteže i vrat i ruka i cijela leva strana. Meni, ne znam koji će tebi biti, ne razumijem ovu kameru, ali jedna pa druga. Dobro. Kad ti je tu dosta, spustiš ruku na koleno i sad ćeš da istegneš ovaj deo vrata. To rijetko radimo, a ključno je. Jako je dobro ako imam glavobolje ili zakačene misli ili bilo šta slično tome. Ok. Sada ruka ide iza tebe, bočno. Ne bočno, u dijagonalu. I onda ćeš da povučeš istu glavu na ovu stranu. Ako te boli, diši u tom mjestu. I idemo isto sa druge strane.
me spuštimo, ne zaboravi da dišeš. Ruka na koleno, idemo istižemo ovaj deo. I ruka pozadi, znači dijagonalno. I istižemo ovaj zadnji deo vrata. To. Opet, za slučaj da ti je lagano, flex. Ne mogu se vidjeti kako se kako ovo uradi. Kad smo to obavile, ajde da spustiš ruke šake na ramena i da napravimo par krugova. Kad idemo gore udišemo, kad idemo dole spuštamo se. Spajaš laktove koliko možeš ponovo. Ideš gore, gore i spuštaš. Zamišljaš kako ti se lopatice iza sastavljaju i ponovo. Ajmo 3 kruga da napravimo u jednu stranu i 3 kruga u drugu stranu. To. Bravo. Ok. Kako se istresi, izbaci vazduh ako ima suvišnog vazduha. I sad ćemo da se lagano prebacimo na koljena. Ne znam se šta radi. Lagano na koljena. I idemo u krava, kako se kaže, krava mačka. Znači, kada si uzemljena i stavi nešto ispod kolena ako te bole i dišemo. Znači, prvo idemo u kravu, to je ovo, seksi. Vodi računa da ti glava nije uz ramena, nego ovako. I stegni leđa, i stegni karlicu, kukove. I onda izdišemo, idemo u mačku koja se onako strešila. Znači, ponovi to nekoliko puta. Svojom, možeš sa mnom, možeš svojom brzinom. Prsti koji su dole, paralelni su sa ramenima i rašireni su ti prsti, možeš lijepo da se osloniš na njih. Ako te bole zglobovi, možeš i pesnicu da staviš. Ako ti to bude previše, opet da se spustiš ovako. Ovo bi trebalo ti bude ok. I opet probaj da odatle ideš. Pustiš vrat, pustiš leđa i dole. I krava. I mačka. To. Gde god da si, sa položajem svojim nastavi, ja ću nastaviti ovdje. Stegni. Napravimo ovo, a onda ćemo napraviti konveksno konkavno. Ok. Dakle, bih voljela da probamo nešto. Opet kažem ti, vidiš šta ti je udobno. Moj cilj je sljedeći, istezanje ramena i vrata i zapravo cijelih leđa. Ću ja da uradim ovako. Ovako. Ispustit ću čelo dole. Dakle, vidiš da su mi noge pod pravim uglom. A ovdje sam na stazi za skijanje. I ja ću ovdje da držim recimo minut. Ponovo. Ovo može da bude zajebano. Ako ti je teško, probaj da uđeš u ovaj položaj. Treća opcija je da staneš uz sto, znači bilo koji sto ili bilo koju površinu, meni ovdje sad sto. I onda ćeš da staviš ruke ovako, ovo sigurno možeš da uradiš. Bitno je da hoćemo ovo istezanje da se dogodi. Sjajno. I diši i drži neko vreme. Dakle, ruke su prave. Pazi da ti glava nije uz ramena. Dugačak gornji deo tela. I osjetit ćeš također ovdje, kako se ovo zove? U grudima. U grudima također istezanje. I tu se drži neko vreme. Koliko možeš, ako si ti ovdje, tu si. Znači,
Pokušavamo da damo ramenima priliku da se istegnu i se izvrnu i da se srce otvori. Hoćemo srce da se otvori. Ok, polako se vadi odatle gde god da si. I da obrnemo tu pozu, da se malo vratimo u balans. Idemo ponovno dole. Znači legneš na stomak i sada si sfinga. Majko, ti si sfinga. Kako? Tako što ćeš se podići. Tako što će ti laktovi biti ispod ramena. Ja uvijek zamišljam njuke, a ovako sam morala da ga držim kad je bio polasni i niko da diše. Znači ti si sfinga. I ponašaj se kao sfinga, razmišljaj kao sfinga. Istežite se donja leđa. Vrat je prav, kruna je prisutna. Nebesa te zovu, ali ti si uzemljena u pustinji sa svojom kraljevskom energijom. Ako osjetiš da te donja leđa mnogo bole, malo stegni dupe, jer on će da pruži podršku leđima, a opet ćeš doživjeti što treba da doživiš. Ajde tu da budemo neko vreme. Moram te primeti, kad krenete nervira neki položaj, ili kad ti je mnogo težak, ili kad škripi, gde ti misli idu? Vrlo često će u tim situacijama ti misli idu u smjeru koji te najviše nervira ili koji te najviše muči u tom trenutku. Ili nešto što nisi znala te muči, ali sad ti jako nervira i jebi ga, onda ostani sa tim, pusti da prođe kroz. To me služi svemu. I odatle sva stezanja u tijelu. Dobro. Odatle ćemo da polako se vozdigni. Ja ću sad da postavim ovo, lice na čistome. Opet ću se spustiti dole, Mati. E sad, leva noga, levo koleno ide napolje pod uglom od 90 stepeni, odnosno na ostatak tijela, prelako za kuk. Opet, ako ti je to previše, što ćeš uraditi? Stavit ćeš jastuk. Naći ćeš svoj položaj. Evo ovako mnogo lakše. Gde ti jastuk pruža podršku? Ok. Ću ga skloniti. Stavi jastuk tu. Osjeti kako ti se lepo izdrži i donja leđa i kuk. A sad začkoljica koja čini ovu pozu vrednom života. Ista ruka, znači ja imam sad levu nogu ovdje i levu ruku, kao igla kroz konac, ne, kao konac kroz iglu, ide ispod ove ruke i pruža se tamo, a čelo ti ide dole. Dobre. Uvrćeš se cijela, jako dobro i za kičmu, i za rame, i za kuk. Ponovo, ako ti je previše, stavi jastuk. Jedan ovdje, jedan dole, da ti napravi mekšu i višu podlogu. I spuštamo čelo gdje može da se spusti, ja ću ga spustiti na pod. I diši, majko. Jako je teško, možeš da pevaš sebi. Pjevat ću dok suze mene zabole. Tvoje čelo dole, ja. Ljubit ću dok usne mi ne izgore. Voljet ću dok suze mene zatvore. Okej. Da smo tu proveli dovoljno vremena. Nemoj da odustaješ pre kraja, please. Jako je bitno. I čak i taj trenutak kada je najteže, najbitniji, jer polako poslije njega gradativno sledi relaksacija. Jer shvatiš da jedno kada opustiš taj mišić, on u stvari može da bude u tom položaju super moć. Kao i noge da bi shvatiš. Ok, sad ćemo da obrnemo. Dakle, noga ide dole. Sada druga noga, desna u mom slučaju. Dakle, ugloma 90 stepeni na telo. Ista ruka.
gore koliko može i spušta se dole kao konac kroz iglu i čelo ide na pol. Naći svoj položaj, teći kolera i Karelija. Bravo. Osjetiš i gornja leđa, i lopatice, i grudi, i vrat. To. Šta sam glasna dole? Lezi dole, koliko god ti odgovara. Uživaj u ovom osjećaju, čak i ako boli, uživaj u ovom osjećaju, budi dobar sa tobom. Odatle ćemo polako da se pridignemo, ponovo u swingu. Sad ćeš probati da uradiš kobru. Treba da izgleda nekako ovako, znači cijelo telo ti je ravno, ovoga se vratno sećaš. I uapa. Istražemo kobru. Opet kažem, dokle god. Ako je do ovde, dotle. Ako je do ovde, do ovde. Da ćemo probamo da učinimo taj napor. Da istegnemo kuku. Ok, odatle ćemo polako da se pridignemo. I volela bih, znači raširena su ti kolena u, kako se kaže, u širini ovog tepiha i spuštaš guzicu polako na stopala koliko može. Ako je to teško, stavit ćemo jastuk ovde. Ok, sad ćeš na jastuk. I onda ćeš naći svoj nivo gdje ćeš se spustiti dole. Ova poza se zove dečija poza. I čelo ide na pod. I uživaj ovo. Uživaj! Ponovo kažem, ako ti je ovo teško, naći ćemo, znači, 2 jastuka možda. Možda ti je zapravo lakše ovako, meni je lakše ovako. Možda ti je lakše da malo raširiš noge pa da spustiš dupe dole. Možda ti je lakše da si u najobičnijem klečnju. Možda ti je ovdje ok, onda budi tu. Ok. Eto sad da uradim ovo zato što mi se radi, ti ne moraš. Ja želim da mogu da uradim ovo. Da iskrckam stopala. Ti otvaraj. Ili, ako si u mogućnosti, probaj da me nađeš ovde. Ne, možda previše tražim. Ok. Ok. Ostala nam je još jedna vežba koju hoću da uradim za ovaj dio. Za istezanje gornjeg dela. I pokazat ću ti 2 ili 3 opcije, pa ti vidi. Ako ponovo idemo na pod, lagano ćemo da se spustimo. Ok. Kako ja to radim? Ja to radim tako što desnu ruku ću staviti pod uglom od 90 stepeni sa strane svog tela. Sisama je potpuno nameštanje. Spustit ćeš lice dole i polako se rotiram unazad. I ovo je nešto najbolje što postoji na svetu, jer se ovdje sve otvara. Čak i šaka, čak i zglob krcka polako. Mislim, dobro krcka. I ova ruka ide gore. I tako otvaramo i kuk i sve živo. I polako spuštamo drugu šaku iza. Da otvorimo malo i ovo rame, dok se donje rame ozbiljno otvara. Brda se otvara. Ok. E sad, ponovo, ako je to previše, nađi svoj balans. Dakle, možeš ruku i da staviš kako se kaže, vodoravno, ravno, ne znam. I da se okreneš koliko možeš. Znači, ako je ovo
položaj, super, topina. Ako ti treba da se pomogneš nogom ovako, topina. Nađi gdje, igraj se. Evo, I invite you to play. Pozivam te, majko, da nađeš svoj ugao koji ti odgovara, ovo je mnogo dobra vežba. Evo da ću ti primjere. Znači možemo ovako da budemo. Možemo i samo ovako. Samo da je, ako ti sve to previše, samo da je ruka sa strane, već je to neko istezanje. Ili da se lagano guraš i vidiš dokle može. Ok? Da lagano nogu saviješ i vidiš dokle može. Pa lagano ruku dižeš i vidiš dokle može. Provedi tu neko vrijeme, a onda ćemo polako da idemo i drugu stranu. Možda treba malo da se pomeriš, opet, grudno nameštanje i vidiš kako se polako rotiram. Ovako, yes. I ruka ide gore. Kukovi otvoreni, kako god mogu biti. Ruka možda gore. Možda je ovdje za podršku. I naravno da se vratimo u sredinu. Da se vozdignemo. Ustani kako god ti se ustaje, ja ću da primenim jedan fancy pristup. Okay. Probaj da budeš u čučnju. Ako nisi u čučnju, onda si lagano se kako da ustaješ. I sada ćemo da se podignemo gore snagom tvojih nogu. Ok? Pretkinje su prelazile albanske planine. Dakle, dižemo se polako. Pršljen po pršljen, gdje god tebi odgovara, gdje god nađeš da ti je udobno. I šta hoćemo da se desi? Hoćemo snažne noge kako bi gornji deo tijela mogao da visi. Znači, bounce, bounce. Visiti gornji deo tijela i konačno, ako ti to kičma dozvoljava, glava ti također visi. Glava visi. Ovako se ljuljaš. Nađi gdje. Ako se ne ljuljaš, nema veze, stojiš mirno, ali noge pružaju podršku, znači muškarac pruža podršku ženi, to sam sad izmislila. I ako ti je tu ok, stavit ćeš šake, ovako, iza na vrat, da dodaš malo težine glavi, da glava visi profesionalno. Ne zaboravi da dišeš, opet ako ti je ovo teško, slobodno savi kolena i visi ovako. Molim te odavde polako ćeš ustati i da bismo izbjegli vrtoglavicu, ne zaboravi da se odavde cijel proces dešava. Gornji deo tijela ustaje lagano, 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 lagano. I tu je. Ok. Ako si se uzemljila, prokaj se i bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Fenomenalno. A odatle ćemo da udahnemo par puta, izdahnemo par puta. Probamo ovu stolicu. Probaj. Ideš gore i da malo stojiš ovako. Ako je to suviše, onda ćemo ovdje da budemo. I polako da dahnemo na putu ka gore. I gore stoji ka planina, stara planina, babin zub. Diši. Ti si kraljica na vrhu planine. Gledam sa visine. Dobro, Mati. Kad si spremna, spuštaj dole ruke. Par puta ćeš ovako da se
malo se spuštaš, ja se spuštam da bi mi bila glava u kadru. Dakle, da se malo razonodimo. Vrteška. Da izbacimo šta je ostalo iz sebe. I polako ćemo se spustimo dole još jedare. Kako si? Primijeti da li se desila neka razlika, da li se desio neki progres, neki pomak u svim ovim delovima koji ti inače stežu. Možeš i da sebi pomogneš tako što ćeš da, kako se kaže, ne znam, da radiš ovo, možda radiš i ovo. Ok. Ja samo malo da aktiviramo kukove. Aha, ja sedim ovako, ti sedi ovako ili sedi na jastuk. U krajnjem slučaju sedi na stolicu, šta god ti odgovara. Samo da ti ovo se pravo i da možeš malo da se senzualno vrtiš u krug. Lepa nala. Ok, Benji, dođi vamo. Dođi da budeš u kadru, ljubavi. Dođi mi. Srema je tu. Ok. Kad ti se tu malo izvrtela i osjetila kako ti se kukovi pomeraju, to će biti samo najava za sljedeći video koji ću ti napraviti za donji dio tijela. A sada idemo da završimo sve ovo tako što ćeš lagano da se okreneš i isto tako lagano da se spustiš na leđa. Još jedno, ja volim da ležim bez ičega, ali je jako korisno ako imaš jastuk ili čak dva. Zašto? Jedan jastuk može da bude ovdje, dakle ti podrži malo iznad guzice, zašto ti ovako malo otvori srce i da ti podrži donji deo leđa i da ti pomogne stezanje kukova, jer ćeš polako da spustiš noge dole. Tako da evo čekam, a ti probaj ovo. I glava ti malo pada, meni je ovo prelepo, prelepo. Još mi ovo sunce umiva lice. Opet ne zaboravi da vrat bude daleko od ramena. Ok, probaj to. Dok si ti tu, evo još jedna preporuke. Jastuk ispod koljena. Još bolje ako imaš neki ozbiljniji jastuk od ovog. I ležemo dole. Ako ti se ništa toga ne sviđa, skloni sve. I samo lezi na pod. Sa ugodno raširenim rukama i nogama. I zahvali sebi iskreno iz srca. Nađi gdje je. Ja uvijek mislim da je ovdje, a onda shvatim da ovdje još uvijek nešto pokušava da objašnjava, a ovdje ne objašnjava ništa, samo je tu i sve savršeno. Nađi da je to mjesto za tebe. Ako nisi sigurna, samo lezi dole i mislima ponavljaj sebi ove reči. Sloboda. Sloboda. Ljubav. Milost. I vidi kakve te senzacije oblivaju. Probaj sama sada. Znači ja ću čitati, a ti probaj da se fokusiraš na senzacije ljubavi, milosti, slobode, relaksacije, uživanja, radosti. I vidi gdje je u tebi. Zaboravi da dišeš kroz nos. Šake su otvorene, srce je otvoreno. I kad nađeš tu senzaciju, probaj da širiš po cijelom tijelu. Ljubav, milost, dragost, male mace, male bjebe. Pevanje s prijateljima, šta god da je ta senzacija za tebe. Moja ćerka, prelepa, prelepa. Moj sinak, jedinak.
ja se znam da me nervira. Ali nađi gde je mir. I pusti ga da se širi po tebi kao talas. Sada da završimo ovo, ali ja tebe pozivam da ostaneš na podu kako god ti je lepo i drago i milo. Ne moraš nigde da ideš, ne moraš nigde da žuriš, ništa ne treba danas da se desi, osim da tebi bude baš lepo. A ja ću da se pridignem. Ptičica! Se pridignem, ja ću ti reći, majko, svaka čast mi je i drago da smo vežbale zajedno danas. Kad dođeš ovdje teraću te na ples. Hvala ti iz moga srca, tvome srcu, moja Karelija, tvoju Kareliju, ljubi. Uživaj u svome danu, uživaj u svome tijelu i čekaj za kraj da te pozdravi jedan debeli pas. Šta je bilo? Ja sam rekla i ljubav, ja sam rekla zen. Ćeno. Ćao, ljubim te.